Zdravo ljudi, ja sam Vuk Kristović iz Užica, psiholog po profesiji. Zdravo ljudi, moje ime je Mišel, a vi gledate kanal Psiho Vuk Put oko sveta. Idemo na epizodu. Dakle, ovu sektu, hram naroda, osnovao je jedan čovjek koji se zvao James Warren Jones, ali uzeo je neko, da kažem, umetničko ime Jim Jones, nije bitno. Rođen je 1931. u jednom gradiću Crit, u Indijani, savezna država Indijana u Americi, na blizu granice sa Ohijom, u jednoj izuzetno siromašnoj porodici i tako. I od malena je bio onako, da kažemo, inteligentno, radoznalo, ali i čudnovato dete. Kao moj Vule. Dobro, ne baš toliko, šta te ja kažem, čitao je dosta sveto pismo, interesovao se za religiju i tako, ali s druge strane bio je opčinjen i Hitlerom. Znači, čitao je Mein Kampf, kao često su ga viđali kao dete, ne znam, da ide sa Biblijom u jednoj ruci, a Mein Kampfom u drugom i tako, onako, bizarno malo. Također bio je onako malo egoističan, narcisoidan, voleo da upravlja i komanduje drugom decom, tako, imao je... Kao ovaj moj tiranino. Milo, dobro, nema baš toliko digresija. Stakte da, voleo je tako kao da naređuje drugima, da to bio onako neki, da kažemo, sklop ličnosti, koji je lako mogao postati lider sekte, što je i postao, da kažemo. Sada, kada je počeo da studira fakultet, upisao je medicinu, kao Mišela, da ti malo vratim, upisao je medicinu i tada je počeo da čita Marksa intenzivno, zaludeo se komunizmom, komunističkim idejama i tako. I onda napušta medicinski fakultet, kao zbog neke nepravde u ocenjivanju, i napušta medicinu i tu kao dolazi na ideju da širi komunizam, kao da se time bavi međutim, kako je to tada moglo, kad je to bile 50. godine 20. veka, najgori progon komunista u Americi? To vjerojatno i znate, to je bio onaj senator McCarthy, što je kao njegov lov na veštice, progonio komuniste, i tako. Tad je bilo baš teško širiti neke komunističke ideje u Americi. I on je onda, pošto je bio onako lukav, promućuran, došao na ideju da širi komunističke ideje putem religije. Znači da uđe u neku crkvu i da onda tako kroz propovedanje, kroz ovo da širi te neke ideje. Što je onako vrlo, da kažemo, promućurno. I prvo se priključio nekoj metodističkoj crkvi Southside u Indianapolisu, gdje su ga oni prihvatili kao za pomoćnog sveštenika i tako, ali je napustio relativno brzo ovu crkvu kao zbog diskriminacije prema crncima. Jer u to vreme to zaista je bilo tih 50. godina, bilo diskriminacija, nešto oni nisu htjeli uopšte da primaju crnce u tu svoju crkvu ili kako god. James Jones je to napustio i osnovao je tada, znači vrlo mlad, sa 23 godine, osniva svoju crkvu, odnosno sektu, možemo reći, hram naroda, 1954. Sada vidimo kako izgledala ta sekta i tako to u nekom sljedećem segmentu. Sada, u početku ova sekta Jima Jonesa, taj hram naroda, bila onako, da kažem, čak i vrlo pozitivno nastrojena. U smislu, organizovali su crkvenu kuhinju za siromašne, skupljali donacije za bolesne, ogrev, odeću, tako, pomagali sirotinju, onako bili su pozitivno nastrojeni. Mada i u početku su koristili različite metode obmanjivanja članova, i ljudi uopšte da se priklone sekti i tako. Jedna metoda obmanjivanja je bila pomoću tih životinskih jetri, džigerica i tako, gdje su oni to pokazivali te neke organe životinja i kao da su to odstranjeni tumori koje su oni čudesno odstranili iz bolesnika i tako. To su neke metode koje Jim Jones vide od adventista, onih adventisti 7. dana, subotari, ona sekta, od njih je to pokupio. A drugi metod obmanjivanja bila je špijunaža. Znači gdje je Jim Jones imao listu otprilike ko će da mu dođu ljudi na njegovu propoved, imena i prezimena, i onda je slao privatne detektive da utvrde ovim ljudima adrese, da utvrde kako im se zovu bliske osobe i tako. I onda kad neko dođe kod ovog Jima Jonesa, on kaže, pa znam ja tebe, majka ti se zove tako, deca ti se zovu tako, radiš tu i tu, na toj adresi živiš i tako, kao sve zna o njemu. I onda čovjek pomisli, pa ovaj vidovic zna sve, kao u komunikaciji s Bogom, kako bi ovo mogao znati i tako. Sad, sekta počinje da dobija jedan veoma negativan zaokret, da kažemo, 1959. Kada Jim Jones upozna izvesnog Father Divina. Sad, taj Father Divine je verovatno i veća budala od ovoga Jima Jonesa. To je bio jedan crnac koji je
sam za sebe govorio da je Bog i tako, verovao da je Bog. Isto imao neke sledbenike, neki sektaš isto. Međutim, on je još i luđi bio. Izgleda da ovo negativno utjecalo na ovog Jima Jonesa, jer je tad počeo već da se veoma čudno ponaša. U smislu, na tim svojim propovedima počeo da šutira, da gazi Bibliju, da viče, urla. Zabranio je seks članovima sekte, interesantno i veoma čudno da kažemo. Također, počeo je otvorenije da propagira komunističke ideje, počeo da zastupa tu neku svoju političku ideologiju koja se zvala kao apostolski socijalizam i koja je učila da je Isus Hrist prvi komunista, a da su Sjedinjene Američke Države kao antihrist na zemlji, ključni neprijatelj čovečanstva i tako. Što pitanje koliko je pogrešno, jel? Ali dobro. Sada, 62. kada je bila ona kubanska raketna kriza, to verovatno i znate da ne objašnjavam sad, Jim Jones je tu dodao svojoj ovoj sekti još jednu, da kažemo, taj paranoični element straha od nuklearnog rata, nuklearne apokalipse i tako. On je sanjao kao neki san gdje je video Chicago i Indianapolis u plamenu, kao gore od nuklearnih bombi, kao razneti i tako. To je počeo strašno da se plaši te nuklearne apokalipse i 63. je pročitao u jednom magazinu Esquire, tako nešto, kao da najbezbedniji grad u slučaju nuklearnog rata bio bi Belo Horizonte u Brazilu. I onda on odlazi u Belo Horizonte i tamo je probao da kupi imanje gdje bi kao preselio sektu iz Amerike. Ali nije uspeo nešto da se pogodi oko cene i tako da nije se to tad još dogodilo, jeli? Međutim, 73. dešava se taj slučaj takozvane bande osmorice, kada je 8 članova sekte pobeglo, napustilo ovoga Jima Jonesa i Jim Jones je apsolutno poludeo, počeo da urla, da viče, da pominje samoubistvo i tako. I tada je odlučio definitivno kao da izmesti sektu iz Sjedinjenih Američkih Država i izmestio je u Gvajanu. To je ona država na severu Južne Amerike, vjerojatno i znate, jeli, džungle, onako, sva država, cela država uglavnom u džunglama i tako, mislim, pogodno mesto za, da kažemo, jednu sektu da može da funkcioniše. I tu su u Gvajani oni osnovali neko svoje, kao poljoprivredno gazdinstvo, gdje tu, znači, kao da žive od poljoprivrede i tako, to je otprilike bila neka ideja. Međutim, 78. ne lezi vraže, vidjet ćemo šta se dogodilo. Sad, 17. novembra 1978. u ovaj Jonestown, ovu poljoprivrednu komunu Hrama naroda, dolazi jedan američki kongresmen, Leo Ryan, sa novinarskom ekipom. Oni su tu htjeli da ispitaju šta se dešava u ovoj sekti, pošto počele su da se šire glasine o nekim zlostavljanjima i tako. I sada oni su tu nešto snimali, međutim kada su htjeli da odu avionom, neki od članova sekte su želeli da pobegnu, da krenu sa njima i krenuli su sa njima tamo do piste i tako, da pokušaju da se ukrcaju na avion. Međutim, neki od pripadnika sekte, naoružani, su pucali u njih. I tu su ubili ovoga kongresmena, još 3 novinara, jednog člana sekte koji je pokušao da pobegne i tako. I sada ovdje negdje već Jimu Jonesu bilo jasno da nakon ovog slučaja nema neke budućnosti za sektu i tako. I on je naložio to veče, naložio je članovima sekte da svi popiju sok od grožđa koji je bio izmešan sa cijanidom. Neki su ovo odbili, pokušali su da pobegnu, na njih su članovi sekte pucali, ubijali ih i tako. Procena je da je oko 80 ljudi uspjelo da pobegne kroz džunglu, ali 918 ljudi je ubijeno. Znači, i to 276 dece, baš onako stravičan gubitak života. Jedini koji je kao ciljano preživio, to je bio taj neki Michael Prokes, desna ruka ovoga Jima Jonesa, koga je Jim Jones ovlastio da sve pare koje je sekta sakupila preda Sovjetskom savezu. To je onako interesantno i otvara neke prostor za spekulacije kao da li ovo bio možda neki špijunski poduhvat Sovjetskog saveza sa ovim Jimom Jonesom, da je bio možda neki agent tu špijun. Mada to je sad nagađanje i teorija zavere. Ali šta htjela kažem, i taj Michael Prokes je posle par mjeseci izvršio samoubistvo i tako se otprilike, da kažemo, završila ova tragična priča o ovoj sekti, Hramu naroda. Eto, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ok, ljudi, ako vam se ovo svidelo, zapretite kanal, lajkujte, komentarišite, pitajte nešto, podelite ovo sa drugima, zvono uključite i također ako želite da podržite rad kanala, možete nam uplaćivati super thanks donacije, nešto simbolično, 5 evra, 50, 150. I još za kraj, pratite kanal Psiho Vuk put oko sveta, sve dok se Pariz ne istopi u Seni.